Reason check to have a sort to have a go. Question number 1. Like the Buddha Teva. Question number 1. Thrice x equal to twice x equal to twice x plus 8. So pyramid question that twice x equal to twice x plus go x. Then go. See solve the y will. See solve the means x की value पुथो है वो सब माने check तो है देने सोंगे left side से का right side से का माने है तो पुथो है 18 odd. हाँ 18 odd. चलते ला oh my twice x is going to twice x minus 18 oh ada deh so jangan sih kelem bangan deh kok macam twice x is going to twice x plus 18 oh twice x equal to your one implies that you get over in the corridor equal to your one implies that you get over other CBSE twice x later x over here from the tunnel oh x over here from the tunnel minus twice x equal to 18 again double the uromotion of the hundred data for me twice x equal to 1 lalaga left side thangadi minus ke lo no da to by sign sense so ni mo ko select the twice ani se khaido na di kya ta x ahum level the x ani lo fo khare ko to kya le ni x am khak me ho ni ani di sing with the 1x ni lagi tu umbra 1 se ko ide de to ali equal to 18 thanda मैं सॉल्व होगा तो check your result है जो है हमें तो check तो है देखो check तो थोयो ये सी putting x to equal to putting x 18 se my film ba kan da putting to sin se ko adi di 3 into 18 equal to 2 into 18 plus 18 no ho bro sige x की value 18 फगे फने सॉल्व तो बड़ा देखो adi di 18 से x की value से putting to सिल का दा माने पीने में इक्वेशन से लेफ्ट को राइट के माने है से माने पर यंग से को 18 से क्या नो c at the 24 को 54 ताब है भाई को ना 30 का 6 plus 18 और दे राइट 54 equal to इंसुलेटिंग 54 माने रहा स्टॉप एंड चेक तो हम ना चेक तो हम तो नहीं का तो चेक तो लेकिन ये W ya bro देखो हम मैं साउंड पे लग रहा आई के नम लग थोड़ा के सिंधु मुको ये हम ये ला जाना गुड मॉर्निंग
Yo la pruebo. La. Se me la pruebo. Yes. Bueno. Y ahora con usted. Ahora. Matang ama mo yengsi. Gandita ho bro. Solve the y bini solve the means of x की value पुथोकनी. कौन? x की value पुथो मतुंगा. Check among the y. Check the y with the pyramid equation check. Sira. Masagi x की value तो putting तो होगा. Left side का right side का माना बरेंगो. Okay. Question number 2 मुझे मिलना सी. कौन? Question number 2 the 5 5 5p minus 3 का equal to 3p minus 5. 3p minus 5. सीधा कोई ने पुथोक तुझे करना की value no? p की value पुथोक तू बा. अदुगा left side का right side का से माना बा मुझे check करूँगा तो putting करूँगा. का अदु देखो solution 5p minus 3 equal to 3p minus 5 का dissect. Variable जाओ बानी से पेंसिल लो जाओ दबानी ओपन करो. हाँ. Variable जाओ बानी से कोई पेंसिल है. से 3 से equal to 1 मुला लदी sin से सौरनी minus 3. तो देखो equal to minus 5 ले जा रहे. Minus 3 से equal to 1 मुला लदी sin से सौरनी plus 3 हो रहे. का अरे दे dissect. अरे से खाइदों ना रो. का अरे दे 2 थीटा रे equal to इसे खाइदों ना दे minus थीटा. क्या bro? देखो dissect अरे दे t से equal to minus 2 से divided by से 2 से equal to 1 मुला लदी divide 1 दे. तुम्हें का अरे दे अन्य से 2 ने 2 से divide तो वो क्या फंगनी 1 फंगनी sin दे minus 1. Similar. अब मैं check तो और जैसे का check check तो masih ada yang sama ni ini masih kau putting is equal to minus 1 kau is equal to minus 1 in the equation kau 5 into minus 1 ya operator ani thangna ba koi kai do gani beke ko do kau minus 3 equal to 3 into minus 1 minus 5. Yeah, bro. Eka implies that. Already minus 1 ga 5 ka multiply already minus 5 dar. So mega minus 3. You're going to minus 1 ga plus 3 ga multiply already minus 3. Eka minus 5. Already sin mana में सिंह सीधे पेंशन करने को ना तो 3 का 5 का दी 8 तारे sin minus minus का तो नहीं ना का इससे minus का तो नहीं minus 8 का अरे दी यार अब कोई चेक तो रहे का रीजन करी फंगे सुमन फंगे माना रहे लाइव ब्रो लू ब्रो संजन करा संजन लो हाँ करते हैं मतलब क्वेश्चन नंबर 3 न तरह 4 हो से 4 हो से question number 4
Question number 4 said 4z plus 3 4z plus 3 equal to 6 plus 2z equal to 6 plus 2z. And go. So solve to say. Solve to like this variable and is an punching zika. So give 4z sima. So give 2z sina equal to one the science sense or any 2z. And I go. Next I should lose the benico. 6. 3z plus 3 says equal to one the minus 3 on gani science sense or how did they implies that 4z की 2z खाइदो कर दे खाइदो से कहीं ना साइन माने दा बगी अरे क्या ताने 2z इक्वल टू 6 की 3 खाइदो दी क्या तारे 3 तो अरे z की वैल्यू क्या फंगनी होता z इक्वल टू 3 by 2 या ब्रो देखो z इक्वल टू 3 by 2 फंगे अरे चेक तो ठोक से चेक check to matam da mai pyramid equation sa sida putting to chalo kai no putting to this putting z say equal to 3 by 2 in that equation ka aba putting to origin asi 4z ka 4z ka 4 into z kya 3 by 2 plus 3 equal to 6 plus 2 into 3 by 2. Simple number. Simple ka. Z की value से कोई ना pyramid equation दो तो putting तो simba. को कई गिनो check तो बगिनी left side का सिगे left side सिगा और right side सिगा माना बड़े जंगल. वाह. अरे दी that's it. 2 no 4 का दी 2 ताने somdana 2 ka khana karo ga adi 2 3 just 6 plus 3 equal to 6 plus 3 tumbra adi manare natra 9 equal to 9 Gabriel yeah Mathan question number 5 से थमा मचे क्वेश्चन नंबर 6 समझेंगे से ज्ञानी तारीख जनता तो या ब्रो रोहिन बा हां या उदे 6 at x plus 4 at x plus 4 equal to 3 whole into x minus 1 plus 7 होगा तो देखो 3 whole to so कोई ने power the whole into है ना power दो तो ब्रैकेट को सिलेक्ट कीजिए solution दे लासे thrice x देखो at x lx plus 4 equal to bracket ana hang do piro bracket hang do di sig 3 sina x minus 1 sida multiply tawrani ka 3 into x di thrice x ka 3 into minus 1 di minus 3 yeah bro plus 7 okay so di like that thrice x plus 4 equal to sorry so thrice x the video ne ko add ne thrice x अन्य सीधी क्या था ने +7 देगी -3 लग थोड़ी क्या था बा 4
plus 4 variable jaw ani punsilase nasai tawu dumaina ka aduga variable jaw da ani pungro kya tara basomda si 4 ni 4 si ladi minus 4 ka adu sina kya I don't know the 5x equal to 0 sumbro sumiko the x equal to 0 tane you know 5 equal to 1 la the 0 the divide to ne the 0 dum tan sumiko adu the sinjilaga yengasi sida ko kai tagen putting ko x equal to 0 ko x equal to 0 se koi putting se mathaki sida tawda sida tawsi ko sida tawro yang the x into 8 into x 7 8 into 0 plus 4 equal to then kya 3 into 0 minus 3 plus 7 so it's like that 0 plus 4 equal to 3 into 0 the 0 and the khaidona the plus 4 like that 4 equal to 4 yeah go sound like the hero Eriko, adudi. Pathang question number 6 sola 7 namu jengase. Question number 7. Question number 7 the period is x equal to 4 by 5 ko. Question number 7 x equal to 4 by 5. Aduga whole into x plus 10. Ego x equal to 4 by 5 whole into x plus 10. Yang jengwe kitanga lu hunbaga mandro mana. Alego adu lu di rai lai akhoi ahan bado sum sigi whole into se bracket se dum hangdo kho loe. Bracket se hangdo kho di rai lai tarakani ko. Adu di system solution ho helasi. Is that x equal to bracket hangdo piro jengasi bracket hangdo gadi 4 ani se multiply taroni 4x by 5 sumbro plus bracket hangdo gadi 40 by 5 gan tari bro se gan ta ho bro kitang koi ne iwa che irake yango bracket se hangdo ko matam da 4 by 5 sina into x ta multiply tawgani aduga 4 by 5 sina amuka su 10 na su multiply tawgani bracket hangdo ko eka adu plus that x equal to 3 x mathak ni 4 su mathak ta laiba ngata ni ani ma numerator ni side ko multiply taw sima yai 4x ka by 5 erabra mathak da 4 ga 10 ga multiply tawdi 40 by 5 ko c plus okay pale adu implies that x equal to sige 40 ga 5 ga se ka khana raga pikala mayai ko adu torunu ani se LCM motion se LCM motion de kya tha ane 5 ko 5 tare matha ke 4x plus 40 sumiko 4x plus 40 adore ke de sige 5 se so divide lai se left side ta purok se kari all ani mado into very good so the 5 into x line 5x ko equal to from the 4x plus 40 yeah bro eka how do they place it sila 5x minus 4x equal to 1 mulala pura di my sin sense already ko
4x equal to 40. Ubrego. Sige 4x equal to 1 laga. Pure left side. Magi sign do kito ba? Change do. Ay na hanjin sumay sinoi kaog na ba ni ko. Hele. Ado di. Implies that 5x lagi 4x तो खदी क्या तारे x कितने हो रहे इक्वल टू x से क्या तारा वो 40 तारे अरे दिस चेक तोड़ से चेक चेक से शायद तोड़ के putting x equal to 40 in like that see equation से तो चलो sila to sila siya do sila ito sila ka ano di x mo to koi x mo to 40 lai si x ka equal to 4 by 5 whole into x 40 plus 50 plus 10 simple x mo to 40 lai 4 by 5 ले रहे x में तो 40 लाए plus 10 so we go nothing do next step implies that 40 is equal to so 40 dim like जरूर नहीं ना भाई अच्छा बोला सी 4 by 5 whole into अन्य से plus तो क्या ताकत नहीं 50 ताकत 50 अरे 5 में 50 ले divide तो थोड़ी क्या फंगो 10 so we go that implies that 40 is equal to 10 for 40 so now check over Lubro live bro janta da bro okay online de jaw basing khang da comment taro ko yani Question number 7 hole. See chapter se lai se exercise the question number 8 9 10 question of whom ali ka. Question number 8 se mu ho se. Yada bro season में लोरे bro. लोरे. और दे question number 8 mu ho se ka. Question number 8. So जगह ते लंखत पता तो bro. I know something grave. Yeah. Question number 8 ka. Twice x by 3 plus 1. Twice x by 3 plus 1 equal to 7x by 15 plus 3. Twice x by 3 plus 1 equal to 7x by 15 plus 3. So, make up. This solve to function. This solve to matam do koi to go do basa. Na kisi ki variable jaw ba tam do. Si amam se tam ko ina tra ningsing ko. Sida lai se tam amani si tam amani si tam amani si tam. Si ki variable jaw ba tam se from the left side the thang se function se ba. Already twice x by 3 minus 7x by 15 equal to 3 minus 1. Then tata be bro. Then tata be bro. Yog de ka. I did a variable job was in the side of the function bureau, job the booking in the row. Already once in equal to Wamula the Magi sciences of granny 7x by 15 say equal to Wamula the Magi. Sciences of one. The implies that when a fraction gi addition sum to do missing go and is a sum to since 3 ga 15 ga LCM di kya ta gani LCM lowest common multiple kwai de gi pick pa adu ga sub common so oiba multiple kana gi ka 3 ga 15 ga when LCM se sida mati ang khatang hairam ge yengo 3 ga 15 ga ki LCM se ko na putho ke hai de prime factorization se matung ina 3 1 3 3 5 15
the LCM equal to 3 into 5, 3 into 1 into 5 equal to 15 new. Eko, see the 15 done. See that the way kari no LCM say, the class at Jore, also Masa Titanka minute Amaka with the logical. LCM have the lowest common multiple. Lowest common multiple have level. Multiple live the machine dinner jet talk with number single to make up. Machine dinner jet talk with number single the 3 legend talk with multiple thing higher 3 is 3 divided by Sumbra 3 is 6 divided 6 is 3 divided by 9 9 12 15 16 Sumbro Sumika Aditi Sumjakini 30 Shiokani 30 ga 3 Shiokani so in a mamam lane I did 3 give multiple saragati uncountable numbers like the machine even of them can they get them go. 15 is same manana. 15 is a number 15 legani. 30 legani, 45 legani, the mamam legani, 60 legani nata, 75 legani sign. Other than Sidakona, come multiple haragati, the Suya was the Suya boy, Sumbra, 3 out of 15 lady. 3 to 5 to 3 over common law, 15 animal 15 low yawi, 30 silo yawi, Sumbra. They did 45 when animal got. 60 so animal when common law with the mamam later. Like lowest had a mistake kind of common law, my am the begi quite a for the high. And common law, my am the begi quite a pick for multiple though, other name I'm put twice. As the Siga Parkagi, why they pick multiple take an hour 15. The 15 initialize. Irrational sign of photo to them come. There you go. How the operation of Tosi 3 is in a 15 that divide out Yafunga. Lawyer 3 and 15 that divide out Yafunga. How about the saying? 5 3 na 15 na divide to 5 phangi ba 5 to aduna kanada multiply to gani hai kanda 3 gi mathak te lai ba denominator or ba number to da kanano 2x eka minus 15 na 15 na multiply to kya phangani multiply te divide 1 phangi into kanada multiply to ni 15 में थकते ले इसे कहना ना न्यूमरेटर से 7x multiply तो बोलो देखो equal to 3 minus 1 दे 2 इधम लगे C की तौरीबा देखो समझे अकोई कहना देखिए class 5 6 7 दे होगा तब बनी लो ना का fraction के as implies that मतलब क्या ले यानी 5 to 10 x minus 7 1 7 x divided by 15 equal to 2. Like that. 10x minus 7x equal to 15 से equal to 1 malan कैसे 2 into 15. Sumbre sumiko. Like that. And इसे खादों ना रो 10x तक ये 7x तो खादी क्या लगे 3x equal to multiply to 2 15 ja 30 the x equal to 30 is divided by 3 I will do I get the how we go x equal to 30 by 3 equal to 10 अब देखो x की वैल्यू फंगे x की वैल्यू फंगा कदी Let's check the way to close. Check the way to let's say 2 into 10 by 3
plus 1 equal to 7 into 10 by 15 plus 3. Equal to multiply total 20 by 3 plus 1 equal to somebody 70 by 15 plus 1. Kang na ba yabra yade? Aduga. Siti kang na ba yabra? 5 na kakudi yaba mali ka. 5 3 ja 15. Aduga 5 5 1 ja 5 kya leba? 5 4 ja 20 chumbra. 70 the 5 na the thodi 5 1 ja 5 5 4 ja kantare. Manadi rani sigo. Yang si mana beri yang si kau. Punsile makhadat si lani 20 plus 3 kau. Equal to dana khadat si lani kau. Ada di 14 plus 3 sana lah. Ada di implies that 23 by 3 equal to from dana kaya 17 by 3. Mana bro? Mana deh? Aduh देखो कदा दिस होय गरे यमो अंक गी कनदा खना अंक मसा सिन सोय ब्रा 2x by 3 plus 1 7x by 15 plus 1 plus 3 तो मैं बदोइना सिन बदे दे सिन ले रे plus 1 ले रे का तो ले रे 15 plus 3 ले दे Sige 20 by 3 later 1 later 7 70 by 15 equal to so later C plus 3 na bro cuma bro 3 already C kata ni C 3 ja 9 9 la di C kya lai 20 ga 3 macha angka e ba soi ba loin soi dra makha aduna koina khang de se mathematics de nam section ga do ba amna exam da su noina loire ha ne da thoro kanu ba recheck toro mo ba ne gi matam are ma to matam lem re bu ba laite matam khar lai ga di 10 minutes 15 minutes 20 minutes le ma ga di halaga check toro mo hai ko si are question number 9 ga ting hola ga di exercise se lo silani muthang da 9 mo hose sila khang da ba ya ho bro Sini ba yari bro? Yari? Okay. Nan ba? Yari? Khangau da ba portion jao de haro. Step. Jao dre. Question number 9 whole is ready di. Question number 9. Twice y plus 5 by 3. Twice y. Sorry. Twice y by 5. Tumbro. Twice y plus 5 din. Sorry. Twice y plus 5 by 3 ka. Twice y plus 5 by 3 equal to 26 by 3 minus y. Question number 9. So make a solution. Yeah. Other the same as I do go banana. Variable job of Mahayam Punsilasi, Yaw the Bussing of Punsilasi. Variable job bussing 2y by 2y minus C minus A equal to 1 the plus or the plus y. 26 by 3 aduga thangadi are. See from the thangdoro minus 5 by 3. Ego. Implies that ka. Ani sidi kata ani size y equal to. So makangidi
8 tausilase makhada 3 leire mathakadi 26 minus 5 denominator manabanina koina sum tawdam lai ko sum taw matamda magi LCM da 3 sum tajani do mathakiduna minus tawta ande price that see 3 say going to 1 malala sum thangin garo ko to the 3 into size y is going to 26 का 5 का खादोंना दे क्या ताबो 21 ताबरा तो अदुन तबदा थांगा का कथन में हम फदो माले मुछ होगा तो ध्यान का साउथ हो तो 3y equal to मतलब खादोंना दे 21 by 3 तारान को 3 ना 21 का दे का 7 ताका दो है को उदे y से equal to 7 by 6 yo ganta da ya hobra okay ganta da ya hogra gadi haro ham ba khoni yeng di se variable ani do function bio basana function le ka side am da variable yaw da buduma side am da pun garo adu ga nang operation to ba ya da to to last da wa gi value from ka adu check to thua mo check y की मुद्दा क्या लाए 7 by 3 का और दी putting y से going to 7 by 3 in सीधा का 2 into y दी 7 by 3 plus 5 by 3 equal to 26 by 3 minus 7 by 3 क्या ब्रो 7 बछोय बछोय दबे जंग होगा हरे नमु तार कर के रीचेक तरम से twice y ले रे 5 by 3 ले रे going to 26 by 3 ले रे and the y ले हां like that कंग नबे या दबनी ना numerator multiply तो करो 2 7 जा 14 सुमरा 3 plus 5 by 3 equal to 26 by 3 minus 7 by 3 का ane see देखो ना both sides है मुन्ना ताऊ का both sides 3 ना multiply तो थोपा 3 से लोई मांगिन ना ट्रेगन ना अनी से सम तो रखा अंदर होरेन मांगी ना बसी है अदो मसांगे तो दबा अनो बोई नहीं जेम का both sides से 3 ना multiply तो थोपा तो अरे so ना 3 into 14 by 3 hydrogen plus 3 into 5 by 3 equal to unlocking. Then 3 का कम मिनट का कथन नगर 4 का ले रहा 14 का सब नहीं तुम लोग में तुम ये गंदी ज्ञान नम तारों सीधे 3 ना multiply तो उड़ेगा दी 3 into 14 by 3 और इधर वो क्या नहीं 3 का ना दी 14 लोया ज्ञान तारी ब्रो तादिया संमिता ब्रो फजन ने लियो नोय ज्ञान नम तादी और दिस इधर ये मो 3 ने multiply तो उड़े 14 खंग ना हो रही सीधा 5 by 3 3 ने multiply तो उड़े 5 कतले ले हो रही तो सम ना सो 3 ने multiply तो उड़े 26 minus 3 ने multiply तो उड़े 7 तो कमेंट लाइन हो so the item gay multiply by 3 on both sides यार ब्रा अरे का अरे दे सी जगह देखो ला इधर प्लस तो 19 दाने इक्वल टू 26 minus 7 दे 19 स्टेप लो ऐसे होना अन्य से मुसम तो गनी हुए ना मुकंग ना गनी स्टेप में हम सांग दो बुदो मखासे लोई ने 3 लोई ने बनी ना 3 ने मल्टीप्लाई तक तो खोपा और 3 लोई मांग गनी 3 लोई मांग गदी मथक कदंग हो रे मथक ऑपरेशन तो उधर डायरेक्ट कोने मैथ से होला को मतलब दा सी तो गनी है लेते सीधा कना को मम अन्य से प्लस तो रोग तो रोक याय तो दुगा कोने मु 3 ने मल्टीप्लाई तो खोदो को
reason di sama na kan ya ko ganta da ya bro ya de last exercise 2.3 gi na question number 10 question number 10 sida agi exercise 2.3 se loire ko kano la yami do 3m equal to size m equal to 5m minus 8 by 5 8 by 5 नहीं होट करो भैया क्या अब भाई ये ऐसे मानव ताम सिंह तो सम थांगे लो है बरो अदे वेरिएबल जाओ सिंह तो देखो वेरिएबल जाओ सिंह फंक्शन से सम दा मानव ताम सिंह लाइक ताम तो 5m से इक्वल टू 1 मुलाला दी माइनस मागे साइन सेंस और नहीं सुन को इक्वल टू माइनस 8 by 5 yengo munde yengo somda ngango taw have na te somda yengo so maths hola di what bodo yenga do ba -5 ka +3 ka ani se khaidong na di kya ta ni 5 de ke 2 khaido di 3 khaido di 2 ta re m lai re sin kari lo gani minus lo gani kari gino minus na saw ba hen bagi ka si kamane lo ine yengo sidai beda kanam haram de se a ko ba magi orange na 10 orange lai rakhalo b ko ba magi na orange to ko mun ta ko 15 lai rakhalo se moi ne hai orange ta tara puthong na se hare orange se tara puthong na करे को A की ऑरेंज क्या ले होगा 0 B की ऑरेंज की क्या ले होगा 5 अरे दे सी ले ऑरेंज से कना गिनो B की नत्रा B से कगंबा माइनस हो रमगदी से माइनस की और इधर वगैरह माइनस ना साउरगदी साइन माइनस लोग दो को है प्लस ना साउरमगना कोना साइन दो प्लस में लोग द्रो सेम सब मानना माइनस ना साउरमगदी माइनस से साइन लोग होगा तो इक्वल टू minus 8 by 5 ko both side the minus na multiply to any sign the minus minus mang minagan ko sige minus ani se mang minagan ko minus 1 na multiply to gre khalo both side ta adi kana le hore twice m khatang hore ko sige 2 se equal to 1 la han go ko m se equal to 8 by 5 into ni equal to 1 mulala di mathang ka on ra in khala sai draga makha da kum gare divide on gare sai hai ka adu di sige 2 sin select kar di kya ta hai 4 adu di m kya fange m equal to 4 by 5 hai ka 4 by 5 se ka mu tok se sector se ma 3m ICM city when putting to this kanano putting m say equal to 4 by 5 silim ko in 3 into m gimuta 4 by 5 la ani sumbra equal to 5 into m gimuta 4 by 5 la ani ko minus 8 by 5 ya bro so give a so we could check the recheck 3 into 4 by 5 5 into 4 by 5 select guys that sidi kang na ba yadam ni na numerator into to singaro 12 by 5 to tan equal to sidi this is 20 by 5 minus 8 by 5 kariwa pange denominator से सब माने bro denominator से सब माने को denominator से same denominator ले रख पनी ना कोई नसाई तो है ना 5 से मांग गए देखो किधर नहीं नाम तो है उन्हें 5 से मांग नहीं है बा किधर नहीं कोई multiply by 5 on both sides
side animakta 5 na multiply tawthoba 5 loi mangane habdi nang isida 12 ko 12 by 5 lay masdai 5 ama into tawsiladi 5 ka 5 ka na roidro kana khali hore 12 ka sida su 5 na multiply tawdi 5 5 20 le hore 5 na multiply tawdi ya khali hore so me ko adana then 12 is going to 20 minus 8 ka multiply by 5 on both sides 12 is going to 20 minus 80 minus nangi 2.3 ko exercise 2.3 da sida loisile ko nasigi loisile se wara bro tagani angka taga sun tumning ngadi kamai tawni okay dede side loisile siko aduga noi friend atop school no so ko school ngiso class 8 ki singda sigi matam se moida hayo luti gi ko class 8 ki angka holi hai tar ko